Harstin agus fáilte uadile go SpeakGaelic. Ha min dáchas go bhilsibh an an Joe húnd. Ha mise ferach gin gama forstanach an Joe. I'm feeling quite lucky. Ha naun me airgead, it's not about money. Ha mi ddíadach tálachte a bhí nuair cúideach. Gyda ha sin gymhorst go bawn córi a frógram. Innovis. Finance. Innovis. Agus ha sialmach go bhain a ha céilte dí sin. Is train Faighinn. The man who knows is powerful or brave, or to put it more succinctly, knowledge is power. Is train Faighinn. Agus saun an tá their jólas a ha sinne an seo. Na chai sin ymach je ha roin. Bhí sin a bríon me stáras an airgead. Faoichte dúil agus an dáchas airsteach a ghain as a teichgur an próiseach an Gaelic. Ha Calum Maclean a gopad san a chud airgead. Agus cad sin fáilte súr dá roiar. Rí agus J. Ha mi edd budget nio ga iesochig, agus edd y chiad drach jyn y ffad ymych yn iwrt eisiau cwthri chéile. Han taw mawn cynnychig riffer hedd Gaelic iwnsachig agus iddo gachu ienaf an an coirsnach Gaelach fatter fallaf van Sgìre sy'n diach y hwgl. Fañch Bihan-Gallic fáilte go SpeakGaelic, nes heis gyn dy rwcig tu sa Bhreatainn Bhig ach gyn diach dy hwgl 2,000 yn tŵl. A ní sé ein cash agus crisfa colach. Chai mo hwgl an dŵis ys y fele a chalian nŵr, New Caledonia sy fyrol agus sé dúis frangach a hawn, son mar farstin rank a ha, agus sé elen tyf idir Australia agus sil nua a hawn. Atramór agus ingenioch a hawn, sé hanilach ön balle an y siwt, a chai mo hwgl an tref tyf tŵr. Ha darna le jyn clúa an y sio sé dönu as munchir an Sgìre a hawn. Stoch a gyro ingenioch a dda mi awn ra mi ön blin a rwys agus ralaf mi, dyr a fa mi 8 bliana díag, so rán sa bheith díreach nádara ar an bíag. Agus, cymryd ai afu ui an an cánain cheilteach ma ha? Ai, fo húsan dar éide sauna tuf sir na Brittany bíge ha mochialach ule smarsinie va Brittnish gebruin, is a hule dúne o siún da dínalach. Smarsinie na ra miog va mo farant in bruin múna chanen get na cheli achke. Agus jún sich mi fachgeil agus va mi geisteach criciolis. So mar sin ha uiad a bhí acam ó siúnata is bheit dúnú mun gúirstar orm sa chalí nua bhaid a brúna cána nach go hé agus frangis. So mar sin níos dócha gur mí fadach gin gur gin cear rán gur córacham a bhí brún an gána nileh a bheith go bhí mun gúist. Agus scas gur beag calian nua a bhean, New Caledonia am farata na gráin. sé celtíte a hanan se ha Iad brin Gaelic an nalba agus an anésin agus canan san an teolach haunt mar sin hog sin maze mar go bíag. Agus cáte dún sa chu Gaelic na hallapa ha? An dúnéidir háis mé bhí ionsa Gaelic na hésin nó siún 10 bliona an is un bliana díag a sa Bhreatainn Bhig san uair sin glúis mí go dúnéidir san olhai an siúd siúnsich mí an olhai SpeakGaelic carajin agus scríb ar a réiltoch gus hagum chuid Gaelic mar sin. Nes heisce bhfuil Calum big arc a ha gosáireachta príos ar gút. An sé géin big an sin? Sé inis arch a hawn sa tu gist na Brittany Bhig sé sin an géile nas ha mo seall chuile agus mú schöchulit mo seán faratan fúsach an siút agus san siút a hog me farantin. Sé ilin a ha bikin as wúre na ha scalpe na herug, ar a vin mi fúsach an draste. A ha barach kröven aan gita. Agus sé ilin kruidjeloch agus ieskodach gehaun, mar a viik dún an dúl an de show. Stoch ook een big munchies na geeltoch go ma a ganjachu an atju an dói. Agus nur nach Romi sa chalí nu an ra miog was in de tul mo aanfarend in shoot. Smashinier ronse is an Angela agam he mar go big. A arch ceolchu an mahan.
Aye. Siad Ellen y faighinn, mag y big. Wel, tapel et Fañch, chili sin gan y chórig sio an y nŵne, nach bi fatta. Ach rhan y sin fiach i sinne bicen y bharrachd iwn sy'n chi. Hwg sy'n sŵl roia gddiafryn an sy'n tra chwach, the conditional tense. Yn tyr sio, ha sy'n y dylchoedir mae'r chlech gysyn yn tra chwach ar yn cori yn ha nes nio fersianta agos nes yr ymyl. Mae'r esiamplydd, chanwch tu, faighinn occasion. They would pay the taxes. Faighinn occasion. Ach na'n big tu son, the taxes would be paid ra. Sef gawn ach fainch occasion. Fainch occasion. Hier gyfel sy'n y sefachig, y hyd lichtjer, maar een nie sy'n sy'n tra chwach, agos y cwr ch ik yn jethig. For the independent or primary form of the verb, we'll unite the first letter of the verb and we add ch to the end. And for the dependent or secondary form, all we do is add the ch to the end. Like the evident, if it's a toshig li fuimriken, njo een lichtjer f, lichtj food, me or might. Food. Be g a tjenesteach roie. Agus yef shin gootje. Gootje. If you wanted to say the tables could be moved, it's gootje na boerst gewoeset. Gootje na boerst gewoeset. Nisje, Jamie en Esiamplydd le fuaimrak. Orstig. Order. Orstig. Le orstig, yef shin gorstigin and bieg. I would order the food. Gorstigin and bieg. Agus ha shin adol go gorstigje. Gorstigje and bieg. The food would be ordered. Gorstigje and bieg. Nisje, Jimmy en unanile. Be and do. Expect or be expecting. Be and do. Agus son, you would expect vichtu and do. Vichtu and do. Ach sa chrw udangach ha sy'n faighinn vichtje and do. It would be expected. Vichtje and do. Gumpaig ian. It would be expected that Ian would pay. Vichtje and dúil gumpaig ian. Agus ha bharrachd fistrachi mi ein sio yn láirich ac ein. Nisje, nach tuil sin look is Morayshire an an init the Gaelic. Ha mi edd budget nio ga iesochig, agus ydy hiad dracht yn y ffad mich yn iort eisiau chwthri chéile. Jem tje sŵl vinatjoch a hordorm ys cwth mi cael y fallaf. Sŵl efo sy'n glich fiach yn ysio ffrwysig twr se o lesachig. Hael si dôl an y fisan a chasing edd tar rawsoch i ianw, agus y tar igar yn y harig ri chéile. Ha fysach yn fedd efo caraman yr unifysach a cwsa yn gosaf, a mi talistig efo y hen chwewlach yr stars yn edrych. Sŵl yn ffeisyn sian van a charde. Ha chorle gaunt ag airgead. Ha fysach ag na chéad dúla fi ac yn ri artoch ag mór sy'n bís yn haich gacasyn. Ach, fichtje yn dŵl agus yn dachas aarstach gein as y teichgers yn prosiect yn Gaelic. Cha fi'n cho caidjoch, ha strúhan ar ag i gelan. Gahar at je ferrig anna michus, du bringris y ford. Jem tje amas edd ynyd nes siesfiche is geochig, agus cwatri rwdan mar clar yn gdeinje, injak yn ure is chesochig at yr jalich. Stach ik gefeim sin je wie dane. Ha, dit we wie smeunig sy'n voer, maar zo naar hand herket go gaundig teunje. Gehari is de huis nog gehasjou. Spries in de schier golomeet. Ha, dulich ga me legitse arake de havelig gach mias. Ha mi go tangelk in de havel ma herket. Agus go wil komensach ga koskes in kure me feig. Ga wien se komensach sinne je nu geif. Ha galjar nach orin. Hou kerst. Het aschen van een begin. Begaar ames chuirs nog gegoetig agus unit de ha 60
sa chud is fáilte a thuúlanech, go hat a géirí bíog agus blas nó Coinnichidh canan agus ceo. Agus, chanel Calach yn grianw nisio ach yn tarag y dolarag. An de huikshiv a voorchud den chorug et er murchug is luk. Chanel shean achge de jene vinische ach en terget a lorag. Hoers murchug, jeemtje soul vinnetjach a horstjodde. It would be necessary to take a close look at them. Jeemtje soul vinnetjach a horstjodde. Agus chool de sinje kudjach gegra. Jeemtje amas, a goal or a name would be needed. Jeemtje amas. Chool de sin struchen edigit na betraaies en tri, ach an de wachig shiv gundig luk immerig en sho ed storisen edigit. Funding sources. Storisen edigit. Agus un apperstile is shiach a hokal, agus sin a sheer meet. Ha sheer and sho a kielwchig ever, always or continually. Smershin continually getting larger. A sheer meet. Nach sin a ddiest be bicin jen chorug. Ha mi edd budget nio ga iesochig, agus edd y hiad drach jen y ffad mich yn iort eisiau chwthri chele. Iem tje sŵl vinatjoch a hartarem as kuth mi cael a fallaf. Sŵl er sy'n glich fiachan is y ffrwysig twr se o lesachig. Hael si dôl an y fisan a chasing edd tar rawsoch i ianu, agus edd tar igar yn y harig richele. Ha fysach yn fedd fel caraman unifus ach acwsa yn gosaf, a mi talistig gyfer y hen chwewlach yr stars yn edrych. Nisha Jimmy bicin dŵn a chwrsiachad an yn cwdiach Calum MacIlleathain. Agus yn tyrisio, ha coloch gyfele chwrst y gealtoch. Agus leis chod dŵr sa ha pthisians yn la hawn, ha mynd dochas gyndig leis ysboran. Ai, femi mi stat sy'n Sgìre Mhòireibh. Ha an tachgris gam holwch. Quite literally, the hunger is making a hole in me. Ha an tachgris gam holwch. O fwf, sporan ioel sech o gawn. Gyrach mar ha an tor an y gra. Agus ha hula colta sawn, gyfeld mi hen gawn jigerigich, short of money. Gawn jigerigich. Gee ginnemetje sönish skilly nuga sun ma haun. Kish. Bhreatainn le ar an corca. Bhreatainn le scone agus cash. Ach, si a nocht seachgat agus chanil skillin ruag acum. Ach, hashin a gol icoin. Icoin? Gudje halu a hashin. What on earth is that? Gudje halu a hashin. Agus catchin fai mi a lehich. Chai coirsnoch in a reden an een Sgìre Mhòireibh is deachug fo chiún car is sisket bliana. Ha principalin spiritalach agus dói bethe so héisfach ag cria fialsanach na coirsnoch. Agus coltoch rúm héin, ha a coirsnoch seo gemór a créitsin as an daif etter mach gan dunne agus nátar. Ach cimar ha syl crúi in erigich, it sían rys a bheithe hochgar seo. Sy'n fuasglug a chist sin ha mi a Coinnichidh rí Alex Walker. The eco is a local currency which we use here. We've got 4 different notes, 4 different denominations, which I can show you. They're in denominations of 1, 5, 10 and 20. And 1 eco equals £1. Wow. Why did you introduce your own currency? So the main reason is that it encourages local trade, and that can be very important for rural economies because otherwise money will leak out more than it otherwise would do. So it's useful from that point of view. Another advantage is that we've been able to support various local projects. I love the idea, Alex, but I don't have any ecos of my own. Do you think I could just borrow these ones today? Well, maybe, but there's also the possibility you could actually earn some
Jules up at Calum Gardens needs someone to do a bit of work this afternoon, and you could try that instead. Okay, yeah, I'm game for that then. Sounds good. Ha jiffer froiseachtain is bhuineas an baile éireann buanach géin as an airgead tháineachta seo, agus a chud go ruig Bhreatainn mar in tú a gaidhe seo, agus tehann ionadail prís réasanta. Ach, ha misje a cur fé mer icoin sin rúteacin nes persanta, má bhrú a líanach. Agus fé sin Coinnichidh chanéal post in asciaun. That's a great Gaelic phrase that explains that there's no such thing as a free lunch. Chanéal post in asciaun. Hi, David. Hello, Calum. Hello, I heard you got some work for me. Yes, of course. Let's go to the fields. Great. We have some solar energy. Okay. You see the solar energy over there? Yep. Okay, you want to do some work? Excellent, yeah. Well done, thank. Well, hánig orm má lán héin a chosnig ag a cheann hawl agus sé há coid blasta. Ach Joy, fac miú le gréim sin de bheach héin. Chadjinner upper gun viech. Work won't be done without food. Chadjinner upper gun viech. Cydjedfa chadjinner. Agus chóda sin aperstan sit ag Calum a chluinir gematrich. Agus a haffier it má hon hín is sé sit a choiad. Ha an tachgras gam hobuch. I'm absolutely starving. Ha an tachgras gam hobuch. Agus yún sig sin apers jamal eile. Gudjéad halv a ha sin. What on earth is that? Gudjéad halv a ha sin. Agus in an eile a ha chofier sa gas. Chadjian ar upeth gan viach. Work won't be done without food. Chadjian ar upeth gan viach. Agus chadjian ar the Sgìre gan upeth a bharrachd. Agus Coinnichidh gan faighsibh an tuaille dúnsaí ar an láirich acin. Agus bharrachd bó Calum ar na mian an socialta. Ha mi chotálachte go bhfuil Fañch Bihan-Gallic ar ais códrúm ar san na gréis. Agus fád leis go bhfuil sin ar a bhí bdaoinead inmhis, ha is go bhfuil céalh rí upad edige just an dríach a tain ag uras ceanna tú na headú. Grí sé géint bicin mina sin? Siú, cha bhí mi hí na bhábseach airgead ach ha mi gopas is an éireach cairsnach agus smar sin é nar ha éireach gebéan an uras a ha gopas no trust mar a headú. Ha airgead na wúb, an wúb an talú na talhain agus mar sin smar sin é ha airgead man gúr. Siús tíoch múneach chu an opad am héad, opas dúnúile man gúst. Agus ha na bhúr dúcha, an í sé géin sé hánan sin agus a bhritas mó a cóir sé grúit mé géin. Múr dúcha sí sin an Fañch Gaelic a hán ha dúne as a rélik a Gaelic ranger as a bhirle mar gom bíag. Smar sin é sé opas go má forsching a hán had bunten mar a stríchke richanjarenjoch a koppes le bioichin agus bussen a bichen a kur kröven an cean túna herrig. Smar sin ma hasisi doáin an cean fichet blion rutekin ri eichkin. Bicaljaun. Bicaljaun kulje vik ach kulje haast is so ruten mar sin agus genu koorsten san dune ha mun goorste kur duitachar dus een tuve mui sin rut kutromogele opus verdroege ma kom biek se wie an sas lesionader lesionarenjoch agus an euroch mar hakin he le chaganjes nog kutjoch wie kutjogele dune wie an sas san doges mun goorstore. Agus cosna ha kutromach na céalhachan etar an árinneach agus dólagus na géal an neirstachuch. Well ha sin forste noch geleor go veel fach gelean sa rélik ha doge saound ceochuch a ceala ha shoot. Agus sa bhá hán an dú há sin ule is muneach in a ríist ar an ceala acinne leis an áireanneach agus leis an zoom an gúist an agus há dóin as a rélik agus an dúchas an géal
sin a dhéanú mar ha. Tá cutar mar ransa go bhí sin tócair sin, gus an bhí sin bhí choramach in a bhí gal ása an áireneach ac in hé, agus gal curam is abhapa fat agus a réil toch mar go bhíag. Nise, seo chéise bheits macúr, a thula duine ha túlórn SpeakGaelic, a bhfuil fachgáin jo Gaelic ann is leit agus cruson. Wel, híimig annach, bha mis muine chinir an nachgil gochcaman sé Jóna hen, Ian Big mar a héad sa bhéarla Meadowpipit. Ha go mac cumantas na headú, ha thula gleann na staurú agus sé fach go bhachhanach a hen, gochcaman ha ceabhachu fér fada, neach fada, cúte cin ha a gurg man gúis, san bhí cíndeoch nach heil cúnar staun, agus ha cóstacrum os sé sin an dóigúil na haig an Ion héin, ma sibh sin feisceid bí ddíoch a scéim an gúist agus a garam ra ionadail a grain go bhfuil sibh an gúist. Agus ha cóstacrum go bhfuil an sean achcail bhachhanach sin hásta sa Gaelic san an Ion ha siút, agus harút big éhín rán or ha gochcaman a ceabhachu fér cúthaige go literal. Agus ha cuide gael gochcaman cúige as an Ion sna heirú. Meadowpipit, fachgo ma as a bhearla ach gochcaman, fachgo na sear sa Gaelic. Díoch. Well, mór an thaing Fañch sin bhí cóldering an seo SpeakGaelic is gur maithid leit leis a thularút as a bhilún sas. Grobagad. Agus an éis nachtár sin súl crimach sin chórig itar luc agus murachug a chunig sin na Bhreatainn. Súl an fesin sían van a cháde. Ha chóirle gaunt a airgead. Ha fisach na chéad dúla bhí acin rí artochuig mór san bís an thaithga agus. Ach, ficht an dúil agus an dáchas áirsteach a gain as a teichgur an próisicht an Gaelic. Cha bhín cha céideach, ha strúchan Airgead, Gahara je fergana michus, du bring rische waard. Jeemtje ames het inetnis chesviche is geochig, agus kuatri rutten maar klaren grenje, inja genure is chesochig at der jallich. Stachige feemsje je vitane. Hou kerst. Het aschen a fanne michen. Begaar ames gaars nog gegoetigig, agus unet ha chesvig, zo goed as vaartje de hoelenech. Agus, gaan je kalak in rianu nische, ach en harag de larag. En de hogsef is et de jalwachig aan een kaint luk, agus kaint vurrichi. Fydd mi tuadam se geif, I'll give you a clue. Na fachgil, Shean, a chwainir sa voorchut je jillenin, agus taard in Gaeltach, agus kaal, a chwainir nas trichke aan een joas. Bun je murachig do jillen loish, agus hoors jessen, gaan je kaalakin. We don't have anything, we have nothing. Gaan je kaalakin bejenev. A hoors luk a bhuineas de jere geld, am fai sin Shean. Will we get anything? Am fai sin Shean. Kaal agus Shean. Nisje futi sin roieren, prepositions, maar ri, to or engaged in, a chlechgig gus grasen kaintje a chruachig. Lihich gavdi, accept or approve. Gavdi. An exemplet je gav an een sentence, gaviet rische budget. They accepted the budget. Gaviet rische budget. Agus Jamie een exemplet rille, an doel ri. Expecting that, and doel. Chwal sin tionndadh yin seo ag murachig, nuair a thuairs jessen nach ut doel a bhíacin rí áirsteachig, that we cannot expect an increase. Nach ut doel a bhíacin rí áirsteachig. Agus chwal sin rí a bhíist san apperst rí chéile together. Nuair a thuairs murachig gan roi taard igeran a haring rí chéile, pulled together or collated. A haring rí chéile. Agus Coinnichidh gan fear na cóiríonn iad fat le tar scríbhíonn dá chananach an láirich acin. Dé chanar sa Gaelic san seaweed. Joad an fachgal faighinn. Thich an een doelgeintje na Gaelic, agus a frikkerst it seaweed na björle, faighinn. Sé is bichente an een loas, ans na herrig,
an an nuiste gis, sinnelan scianach, agus an an rársaid a thuiligh iad múla. Uadanan clúinear féimid, an áte féiminn. Féimid. Ma déisiimplad an an scalpain na heirigh agus an an uige lois. Ach an an barai is an néadisgai sé toir a chanasat. Toir. An an nuiste tua is bain na bhulva clúinear an dáchuid. Féiminn agus toir. An san náirsineach sé toir cúideach a chanar san manure. Agus channelan sin ach bhlasad gin bhearsta sgúlchaintin a dheor sa Gaelic. Nach tar sin súla dáis iad cúidte na dúnsaigh sin an sa prógram seo. Chleach sin an trá cuach an an dó ha jo fersanta agus ferimal. Mar éisiomplad faighte na císin. The taxes would be paid. Faighte na císin. Chleach sin bhíchte. Mar éisiomplad bhíchte an dúil gympáigh Ian. It would be expected that Ian would pay. Bhíchte an dúil gympáigh Ian. Agus thug sin súil an roiir rí. Le an dúil rí. Expecting that. An dúil rí. Agus accept or approve. Gafrí. Gafrí. Well, a cháirstein hasin jidig program ile rian ach ma hasib a sidig tulig gadas an dúnsaigh hat sinnacin palchas. Ha cuairsaighin loine an láirichin, cúidirí fis ma chlasichin. Futar éisteach rí na pod chrúlian BBC Sounds. Agus ha hula programs an trí iad iPlayer a BBC. Agus le fo-thiotalan channel YouTube SpeakGaelic. Cuma bharibh a bhrín na Gaelic gus an Coinnichidh sin a dhíist. Mar sin leibh an drásta.